Resident Doctors Association Zenimsna ing kumza lishing and kunithoi gi October gi pes ki mahiroi shingi fees hengatpa gi mayokta yaning daba fongdoktuna protest tawkre ngarang pangthokhiba yaning daba fongdokpa gi protest aduda mahiroi shingda financial burden piba yaning dei athubada chatnaba mawongda fees structure semu haina appeal tawki karigumba wakat sing tadana leirabadi PG tawriba mahiroi सिंगना OPD वार्ड रूटीन OTS अमदे एकेडमिक एक्टिविटीज सिंग पांगथोकपा लेपकनी लोनना इमरजेंसी सर्विस फाउबा लेपलकनी हाइबो वाफम थमलखी Lagi total 3 years to 1 lakh increase to total chahida 1 lakh total the 3 lakhs increase to 1 lakh 3 lakh asi se maram chadana adu si stipend admission fee and the stipend fee the lakka adu bakemka that pada sadi okay the shiri matang the January 2024 the handana the authorities may amda haisare adu positive response amda pangaba the ina se policy se komsabani adu ga protest ki makata ko ina 72 hours ina resident doctor involved of the vida OPD service like amta ko involved of saje adu shi matang da so okay response amda pangaba target ko emergency service ko ni long sir roi adu haizan ni adu ga shi marakhat na ko concerned authorities may amda ko jing sani ni ati se amkina yaman kaya akui adu ka compare to matam da ko government college at India ke compare to matam da amkina yam kaya ko se even brings to compare to matam da ko amkina yam 300% hike ne 1 lakh to 2 lakh adu shi kasi me ya sa ni the total PCs है कोई 150 PCs है वो अगुना है कि जैसे सबकी डॉक्टर है हमने रंगनी है MBBS तंबा अरे डिप्लोमा तंबा अरे डिप्लोमा कंसल्टेंट SR अदु मोस्टली वर्किंग फोर्स है वर्कफोर्स है कोई ना मोस्टली